Ассалому алейкум дӯстои азиз, салому алейкум ва кулли тамошобинони сомонаи Бобоҷон 88, Бобои Лангари ва ба кулли мардуми тоҷик. Ман мехоҳам ба самми шумо як чиза бирасонам, мақсад як чиза паниёд кунам ки якчанд сол буд, мақсад тули якчанд сол буд ки мо ҳамроҳи бародармон, яъне Колия Таҷик, Ҳоҷи Комрон кор мекардем. Рӯзое буд ки валлоҳу аълам, рӯзое буд, шабое буд ки мо дар мошин хобидем. Ба хотири чӣ? Ба хотири мардуми тоҷик, ба хотири чӣ? Ба хотири бародарое ки мо фреб мешидан аз дасти баъзеи ноҷавонмардо кор мекардан, сумшон намедидан. Дар бисёри ҷо вақте мо дар муроҷиат мекардан, бародари ман намедонист дигар чӣ кор кунад, боварам кун, бародари ман намедонист чӣ кор кунад, мехест шаба гуфта, рӯза гуфта, ҳатто чандин бор мусафири падар гуфта буд ки писар бас кун, бачам бас кун, ами кора накун, як рӯз меғалтӣ, ягон кас сабари ту намешава. Акам гуфт ки падар ман худо дорум иншолло. Агар ман дастгирӣ накунам мардуми тоҷика, ки маро дастгирӣ мекунад? Агар ман мардуми тоҷика дастгирӣ накунам, ҳеҷ кай нест ки мақсад мардуми тоҷика дастгирӣ кунад. Ба ҳамон хотир бародари азиз, чӣ қадр ки бародармон Лангари, Хориҷон, Ҳоҷи Бобоҷон нақл кард, хоҳиш мекунам кадомитон чанд қариб метавонед дастгирӣ кунед. Ба хотири чӣ? Ба хотири рӯзое ки дар бартон будем иншолло. Иншолло худо хоҳад бародармон бо соҳ саломат бурая бо дучанд иншолло дар хизмати халқ мешем. Ба хоси Аллоҳ дуогӯ бошед. Аввал кадоме ки даст ҳар чӣ ки мея хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед ва кадоме ки наметавонам мақсад дастиш намея тақиш дар вақти намозотон дуо кунед. ҳаматон миннатдорам. хело ябонтон боша. дӯстони азизам, як гуфтанем ки хеле зарур аст, хеле маҷбур аст, хеле ҳамун Комрон гуфт дар ҳамун ҷа ки ман ҳамин қарӯз дар хизмати халқам будам. Дар ҳамун сари суд дод зада гуфт: «Э халқи мусалмон, э Парвардигор, ман боварӣ дорам ки халқи тоҷик мана кӯмак мекунад». Вақте ки гуфтанаш ки 12, агар ки мо худованд аки ин рӯза нишон натия, агар мо ҳозир давиватсия накунем, ҳаракат накунем, 12 ё ки 18 сол мегирад. Яъне ки одамкушӣ ҳамун осунтара чем аймун одамрабоӣ. Яъне ки ӯ бачае ки ба хотири номуси зани тоҷик рафт, ба хотири номуси зани тоҷик ҳам бачара 3-4 шапалоқ гирифтан задан, яъне ҳамун сумаки дар ҳолати дурӯғ гуфта будак, мутаассифона хоҳари тоҷик. Аммо мақсад аз ин занои тоҷика пас зада нест. Ман як муроҷиат мекунам ба ҳамун пулдорое ки акай Комрон Колиро тамошо мекарде, ба ҳамун бародарое ки мегуфти шери нар ба пеш, мо қатитем. Ман имрӯз мехоҳам ҳамун шери нароро бибинам. Яъне ки агар ки иншааллоҳ ки боварӣ дорам дастгирӣ мекунед, агар ки дастгирӣ надидем, мақсадам аз пасзани шумо нест. Яъне меҳри иам дигар кор ба ҳамун завқ ёрдами мардуми тоҷик кам мешава. Аз манам аз дигар бародарое ки мегӯ ба пеш дабартен. Ман хоҳиш мекунам, илтимос зора мекунам аз ҳар як одам ки оби чашми Комрона ман дидам, фақат гӯ я Аллоҳ, баъди вай гӯ халқи тоҷик мана кӯмак кун. Картаи додаршай, номрӯи додаршай, ҳамаи саволу ҷавоб ҳамаи худаш ҷавоб мега иншааллоҳ. Мо паси экран ҳаракат дорем ҳамроҳи якаи Шавкат ки якаи Шавкат ҳамун адвокатие ки ҳувайдое ки худо раҳматш кина гузашта шид, он ҳамун сиёмае ки Яъмра, яъне аристони Яъмраш додан, чӣ мегӯ пажизм медоданаш, ҳамун адвокати бақувват гирифтем. яъне маблағе ки 3 миллиони мо гуфта истодем дар адвокатову хайр расход мешава. Ин кора бояд шахсое ки юридическиян бифаҳманд. Ман аз ҳар як одамот хоҳиш мекунам лайк, комментария, дуо. Агар ки касе ки имконият дошта бошӣ, 1 сумай, 10 сумай, 100 сумай, 50 сумай, 20 рублай, 1 рублай хоҳиш мекунам аз Тоҷикистон истор, то ки мо ҳамун Комрона аз ҳамун ботлоқ бикашем. Бародари мо рӯз шидаe, хоҳиш мекунам бурмат бо дар хизмате. Бобоҷон гап накард. Ман аз ҳамаи шумо блогерои муҳтарам хоҳиш мекунам ки бе ягон самниватсия, бе ягон чиз амин навора бигирен, дар каналотон мемонен, дар киҷое ки мемонен намемонен, бигирен бимонен ки яъне ки ами бародара бибурем аминҷа. Бовар кунем бародари азиз, ман ин хел ситуатсияро мебинам, мегӯям ки дигар погиза тарки ютуб кунам бибурам бирам. Имрӯз ба сари бародар омад, ман фикр мекунам тагаи таҳмат ба сари ман мея, паставид ба сари ман мея. Бародари азиз, алло шоҳида, дигар ман намедонам чӣ кор кунам. ин кори неста, ин кори шӯхӣ неста бародаро. барои он биёен мо бояд ки як мушем вади бадбахтое ки против мо мезананд. аввалш ки Аллоҳ аз нияти мо хабардор аст бародари азиз. Аллоҳ аз кори мо хабардор аст. бандоиш ки кадомиш ки мебинад хабардор аст аз кори мо.
از نیت ما برادر عزیز از هر یک تات خواهش میکنم دستگیری کنین بلوگرای محترم کنکورس میکنین هر کاری که میکنین نمیکنین از هر یک تات خواهش میکنم اگر دل دور بروه والله بالله تعالی قسم در یگم تد من نمیخواهم یگم زلال برسونم جلوه این خیلی گپا نیست این فکر نکنین از هر یک تد خواهش میکنم همین نوارا بگیرین پهن کنین در کانالتون مونین که تویست همین برادر ببروریم خطی یک با پیش فرزندوش بیا 7 گلک تا این سال زمان نگاه کردنش گو پدر و مادر او را برادرای تجارتکار از هر یک تایت خواهش میکنم من نمیدونم چه خیلی برادر شما قبول کرده بودین یعنی که بهترین برادر بود الحمدلله در خدمت خلق بود خدمت میکرد همجا یک خیلی کنم بلوگرو بعدی بسیار خیلی میقفه انا کلیه را بردن خیلی کارونه خیلی کاری بلوگری است من به هیچ کار ندارم نه که کدیمت خواهش میکنم همین نوار کردی بعد مسئله کلیه که گپ زدی این دادرش قطعش هم صحبت چه خواهش میکنم در همون حالت های خیبتون یا گپ زنیتون همون کارت همی برادرمون که 20000 پرسموت میگه 5000 1000 100 روبل همون کانال هر یک کدمت 1000 سومی 2000 بچکه خواهش میکنم هم قدر ها برادر عزیز برای خمام او خواستم با قید بگیریم گپانی که الحمدلله که اکبر با جون گفت برای اون کدامی که میخواین یگم گپ نداره میلتیموس میکنن که فقط کارت هم برادر بمونین که تو ما هم برادر خلاص کنیم انشالله خدا زنده باشه باوری دارم دستگیری میکنیم ما هم 3 میلیون کشه زبور ما میگیم ویدیو میکنیم محکم انشالله ما همین حرکت میکنیم که الله شاهد که 3 میلیون با فرزنداش نه ما در همون ادوکاتو در حرکت میکنیم که یک بار ما هم برادر خطی هم خواهر هم مطلق بکشیم چیکار کنیم روز با سر اومد شیر نر میگه با پیش اینا شیر نر با پیشن ما ای ویا بردن یا بران خدا نشونت من بران ما دل شکسته نمیشیم در خدمت هستیم میمونیم اما باید سرجمی و دهمی ویدیو نشون میدیم که تو هم برادر جمع کنیم اکای سومدار شما خواهش میکنم میشناسیم ما این آفیس ما در لوبلینو کدمه پس اکران بیا ان شاء الله یا پیاله چای میگیریم واقعا نشون میدیم بعضی ویدیوهایی که ما در اینجا مونده شو نمیتونیم گپایی که در برمون باشه ان شاء الله دنیا کرای چی نمینه اما باید سرجم باشه خدا نگهدار اصلا که ما را باور نکنی برادر که به آزادی اومد با خودش میگه که چی واقعیت شده چی گپ شده با ادانی خودش میشنوید ان شاء الله خدا نگهدار